Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin kagayem. Sakbay na, denggan tayo pa dagito ya kablaaw, manipod kani Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo mampay, dagiti papagayam, nagpa-shoutout. Da pagayam Ethan Williams, pagayam Super Mandrix, Bova Akunana, naglaingda, hehe. Oh, thank you so much pagayam. Kasamot ni pagayam Feli Sekulyes Akunana. Pa-shoutout po ti pamilyak ijay Cordon Isabela, ti Sekulyes family, listening from Hong Kong. Kunamot ni Rowelyn Tulali, pa-shoutout Ma'am ti Antonio Tulali family. Kastamot kadagiti gagayom ko online man wenno personal. Kastamot dagiti padak a visual impaired wenno totally blind ana asam adumdumngag kadagiti Ilocano drama ma'am sir. No, agyaman kami papagayam. Kunana pa dito agyamanak iti anusyo anang ibasa ito'y kablaaw ko. Awan anyaman na pagayam. From Rowelyn Tulali iti Batak City, Ilocos Norte. You're welcome pagayam. Shout out kada kayo dita Ilocos Norte, dagiti dumdumngag iti daytoy programa. Kunamot ni pagayam Juan Lerma, new subscriber here. Dumdumngag iti programa nga unay daytan kaka kan ni pagayam tayumat Florenda Kimpaoy nga amin a drama tayo ket dengdenggen ken komentaran na. Agyaman na kada kayo amin papagayam ket sapay la kuma taagtultuloy ti panarabayo babay ni ti panag-like, share, comment ken panag-subscribe. Dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Dagiti pagayam tayo, asaan pa nakasubscribe? Ano sa nyo basit pindutin jay subscribe button, ken bell button for new updates. Thank you manen kada kay amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapaulwan. Kikigtutan dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, annadam dagita igama birang. Tatunggal adda maibatam ketila may sausawang mon. Ay, may batak ti sungod di kabalyo. Ay, nagsara pa to. Ay. Bagtit kan sa mo ta talaga birang. Apay adda aso nagsara. Nakigtutak na rudmat. No di mo maikat ti kasta nga ugalem. Amangan no pati dayta adda iti sangom ket maipukkaw mo untilangana. Unay mo dayta nanang. Nagalas ti kasta nasumok mo. Kababain. Bimalbalasangan kang agkasta-kasta. Kasla ka to. Ninanang mo't
Jak mo ti gaggagara. Apay, nayanak ka ay akas ta. Saan ka mo't akas ta idubing ka? Limpyo ka mo't. Apay nga itan. Ta aramidom mo't tan amanirism ti sumanao no da matinag uno makigtut ka. Jak nga rod amo no apay akas to'y nanang. Ay ikatom day ta akababalin mo. Kaalasan nga aramid. Anya nga rod nga itaramideg. Kastoy ko mo ta talaga. Ipapaikat ko nga raud. Jak maikat nanang. No ammo mo nga da na ibatam, wano nakakigtutam, silsilam adagos tangiwat mo iti kumpurmey. Tapno awan ti mayis ngaw na. Unay mo day nanang. Apay mo takas detim bagam iti anak mo. Nasaer ay tirik na. Ay na, nujak sigudon adilawan, agtultuloy ati kas nga style na. Nagmadi nga style. Saan naman nga gaggagara kas kunana? Maikat na no kayat na. Si kamamay ti makigtaot. No makigtutak sa anak mo't nga agririyaw. Wano aglawat-lawat iti kompormidita. Tama ba inak? Ala, pasensya amaw. Anak mo na dyan sa rumbang ang maawatam. Basta ikatan na tikas dyan nga ugali na takababain. Maawatan da. Isuasan da dilawan. Kasanumot nga amob. Siyempre mabain da amang dilaw ano kas jay. Ngam sigurado akat katawaan da ni Birang. Di kababain ti kas jay. Nang runa pay, nuti sango ti agar-arum ken kuana ti pagkasjayan na. Ang mga nutila may balbalikas nan. Ay, kababain. Nay, ada ka mo, Leo Barok. Wala na. Pasyara ko man ni Birang. Ay, alaga, dumanon ka. Agtugaw ka. Tapok kawak. Birang! Ay, di ipos na nagoy-oy! Sakbabon ti baboy! Ay! Laglag mo na ito at tao! Managkigtot kami. Ay, pasensya kan, Barok. Awanan niya man na. Pukawandak tumot ngamin. Amuyo lang arudan nga daak la dito eh. Ikatumkit din, ay tanga style mo. Ala ni nanang, jak mo tigaggagara. Nalabarok, agsarsarita kayo laang ta ituloy ko man jar aramidag. Oo na. Agyaman na. Di mo dukduklusen ang mga no, ada may balikas na adat-datlag. Apay akas na may kulkulong ka, Birang? Kuha ngamin. Itay pa yung agis istorya, yung kaslawan mangmangag mo. Agim imagine kan samay. Wano, agtagtagainop ka. Hoy, Birang! Ay, kapali mo po ito sa atin! Ay, naguyo yung ipos! Ay! Awan na, ipos ko. Si kamot. Si kaayamot, bagbagak. Birang, adaman, damagag kan ka. Dagita may balbalikas mo, agtataod ka di, ti panunot mo. Imaginem ka di, dagiti ibagbagam. Jak nga rod mo.
Naimbag ta saan aday jay tinay balikas mo anaguy-oy. Just king aminday ta ang iwat dumarasudos. Nanang, talaga ka di mo kayat nga ikaten ti kasta klase ti kababalain? Diyak mo't igagagara nanang. Masapol nga daigem mo akanayon. Lupot ti kahit ko asawan. Tano makigtot kan, isilsil mo wano iyapot mo di tangiwat mo. Anya? Ay, jak mo doon niya ti bagakken ka. Saan aparikot day tananang? Parikot Masurun ti tao makangagken ka. Amangan no makaibalikas ka pa, iti pakauyawan da. Dumarasudos mo nga ron day ta ang ngiwat. Kanayon akas na tunggal makigtot ka. Salbag kiday. Unay mo day tananang. Iurnos ko pa'y, dagiti dry goods. Birang! Ay, Birang, kurang gutang! Ay, limang to! Sikang tumot! Nyamot ta! Kaya nakapay nga ayaban ni madam. Anya ayat ibagan ni madam. Mapan ka na yung opisina, taruray na ka. Diyak pa'y nga rod na urnos dagito eh. Sige. Ituloy kong tulangan, inton madamdama. Lukwak man ki dinatang, tutang. Tarsam! Ay, darasam nagkamulay, tigkulay, nagkamulay sa... Apay ka din, madam. Ada ka no ibagayo kanya. Umuna ti amin, Birang. Kayat ko nga ibagaken ka. Adyak kayat dagiti adakat katuk na nga agtrabaho iti grocery. Ha? Asino ka dita dakat katuk na trabahador yung madam? Sika. Ha? Siyak? Kasano ang nagbalin asyak, madam? Adda kayim ko ngay may naggrocery. Nakigtot iti pan nakakigtot mo. Ha? Di ka lagbain kadagitim balbalikas mo. Binabastos ka no. Madi ti style mo akas jay. Akas lakatok. Jak kayat asyak ti may babain. No ibagada, apag tatakunak nga laan ti trabahador, akatok. Kanjak kayat, ti binabastos asumsumgaw itingiwat. Madam. Apay ngamin, ngayon palubos mo akasta ka. Saan mo apakay dayawan dayta, Birang? Tingeng kaman. Ay, Adauram! Ay, urang gutang! Ay, lugpak may lipante! Ay, nagatid ang sungo! Ay, lugpak may lipante! Paspasagidan na kadi. Ay, paspasagidan! Ay, lugpak may lipante! Ay, paspasagidan! Ay, lipante, lugpak pala! Hostan! Ay, sanatan! Ay, lipante ka sungsungo! Ay, lipante, lugpak! Ay, sorry, madam. Ay, ma-deserve mo unay ti agawidin. Nalabos ka, Birang. Madam. Amom analukmagak. Ipokpokaw mo ti lipante. Amom alugpapak. Ipokpokaw mo pailang. Mananginsulto ka akatok. Madam, saan kayo mo't ngin insultuan? Talaga mo't akastoy kon. Wen nga rod,
Talaga akas tamon. Kaam-amak. Jak kayat ti kasta. Madam, nasaysayaat no agtalinag kan iti palayo. Wano mapankan iti sabali ang grocery. Bareng kayat da ka. Tanusyak, jak kayat ti katok ang managuyaw. Saan kayo mat ngay uyawan, madam? Nasilyan kayo matan. Anya? Oh, agsubli kan tulaangan inton bigat ag ngargaryitak. Madam, agsubli ka inton bigat amang iyawat iti resignation mo. Anya? Ala, pumanaw ka niti sangok. Mga numabugtak ka kat agkatok ka manan. Anyati ko nam anak. Inikat na kun ni Madam Ungso. Ano niya? Di pa ikat awa ng trabaho manakaw. Isungarod amalmaldayak, tatang. Anya ayat ti basol mo. Kano, kinigtot na kumot ngamin. Iso atila na ibagbaga ko na. Napasagidan kadagitim balbalikas ko. O naimot nga minit na itangiwat. Mangipaspasubaw. Un nga rod, tatang. Talaga ngamin anak igtutak. Alakit, mapan ka agaplayin ay iti sabali a grocery uno pagtrabahuan. Ang mnukas tanto matlati style mo. Awan lat amukaw, anak kaw. Kiking tutun ka ngamin. Agkikinigtot kayon ah. Saan mo pa yakasarsarita ti anak ta sa mga madigdigan ti marikrik nana. Talaga nga ibagaken ko na ti kanayon kong ibagpaga. Ado kasi diayan ang makigtaot. Partakan na nasulsulan iti lupot tingiwat na. Tapno awanan ti mayis ngaw na akong pormidita. Nay mo ta sulsulan nga ibagbagamon. Bakit? Aputan ko na mo't Do aputan na laang tingiwat na. Ay adun tupay ati may bagana. Ang mga nakarkaarun tupay ti ganaban na. Nunayra na apakadilawan ti tao ti may yibkas na. Di dala maawatan mo tayo. Mareng-rengak tupay adumdum nga no kasjay ngagpakaraw. Nya? Ay kagurgura ka dengdenggan ti kasjay. Kaslago uyong. Kaya't mo asawin, saan mo anapadasan tinakigtaon? Tapay ka di mo maawatan ti anak mo. Amumeten kanyak no makigtutak, awan ti sumngaw. Amum ka di ba kahit? Ano awan sumngaw iti panakakigtot ti may sa tao? Bulon na matan ti maatake. Ha! Sakbay, ngagpakada tayo gagayem. Denggen tayo pa'y timakunan ni Auntie Dor. No, day talaang pan nakakigtot ti may sa atao, wano tay kunada sisilutan. Kasi ti kunati daduma, wano anya ti awag ti day ta makamu kayon. Saan ko mga umdas, apangikatan nyo iti may sa trabahadoryo. Iti biyang met day ta trabahador, no kabaulam ngayon inutan nga ikatan ti kasta amanerism, wano kababalin, ikarigata may ikatan.
Ta kababain mo't ngagpayso no adda datay binabastos ang maipukkaw mo. Unay daytan, kaka? Bueno, ditan kagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo anapauluan. Kikigtutan, lito'y programa tayo. Unay daytan, kaka? Padaanan, nagiti sumarsarunupay a pakasaritaan. Amay tampok matlang diti programa tayo. Unay daytan, kaka? Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Your Dramatics TV YouTube channel. Unay daytan, kaka?